Maya payabak po kay kayungan, bilang balaya na mitipon para kaniting kapag masusyan. Pagsabi mi po na isulod lang masalese, rin kaya kayong face mask, hanggang mayari po yung misa. At agkatan la po rin malda, na makyabe tampo makibat karing dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Dakal pong salamat. Ingkaya katampong paring magmisay, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyoning igpam, paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimorin. Good morning po kaya kayungan. Good morning, Father. I-greet tayo po ing metong at metong Merry Christmas. Merry Christmas po kaya kayungan. Merry Christmas. Eko pa manya da Ginaldo.
Ay nga ginaldo tamo po ay ni Jesus, amibait, busal tamo. Mibait siya king Bethlehem, mibili king metong alalabangan, nung nokan lang mamangan, ding mialiwang klaseng animales. Dapat ngayon niya po mibait ka rin. Mibait siya, kareng puso tamo. Inyapin ere tinggap, ketang pipaglayunan, may dalaya at may puntaya king metong nga kuweba. Nung nokan la po, ding mielwang klaseng animales, karing kuweba, karin la po sa likod, ding makasalanan. Ding mi kasala, pero karin niya miras, uling tatangya para kaya katamu, para karing taong makasalanan. Tanggapan tayo sana Jesus, karing kaya katamong puso, at bang kanita lalo tayo pupungatanggap, Jesus, karing puso tamo, sisyanta mo po yung kaya katamong kasalanan, yung kaya katamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, amano ning kapatawaran, patawaran mo ring kasalanan mi, at ibalok ng kekeka, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Hesu Kristo, amano ning biye, magsalita ka karing puso mi at manatili kang kayabe mi. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, amano ning tula, mangamano ka at mibayo kami. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa mayo paing totoo pakaluluwa na katamo, at king papatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alananga. Gloria in excelsis Deo. At kingyato kapayapaan karing taong kayang kaluguran. Ginong Diyos, harining banwa, mayupayang Diyos at ipa. Sasambanda ka, pasalamatan da ka, pupurianda ka, paulining kekang ligaya. Yesu Kristo, bugtong ng anak ning ipa. Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, ikang ilalako, ing kasalanan ning yato. Akaluluan mo makaluklok, king wananin pa. Tanggapan mo yung manalangin mi.
Manalangin tamo. O tapat ming Diyos, pakilala mo ingke kang sarili at magsalita ka ke kami kapamilatan ng Jesucristo. Ingke kang larawan at mabiyamano, ibuklat mo ring balukbugmit puso, bantanggapan miya at pamintuan ingke kang amano. Bustan mong maging mabiyayang katawan ng amano mo, busal mi, adantimurin ka rin ke kaming amano, at dapat ning kapayapan, katutuan, katuliran at lugod ning pamikakaluguran, at pamanyuyo e babalikid king sarili. Itiyadon mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamas ang iba't king libro ning Propeta Isayas. Makayamayang tatangalan itang talapamalitang daratang karing kabundukan, magdalang mayap a balita. Ing balita ning kapayapan, magdalang tula. Ipabalo na ing tagumpe at sabyana king Sion, ing kekang Diyos, Ariya. Detang magbante king syudad, kukulisak lang miyabiyabe king tulara. Akakit da karing sarilang mata, ing pamagbalik ning Ginu, king Sion. Mangulisak kayo, king tula, miyabe-yabe kayo, magkanta, ikaw kakarinan, aming alasak ning Jerusalem. Pamatulanan ning Ginu, ing balen na, linigtas na ne, ing syudad na, gamitan ning Ginu, ing banal ng upaya, iligtas na la, ring memalen na, at ing mabilog ayatu, iti akit na. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. King mabilog ayatu, pepakit ning
Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, ulining makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe, kayang kimtam. Pisyag ning Ginoo, ingkayang tagumpe, ingkayang pamagligtas karing bansa, pepakit ng tune, ing pangako na king balen Israel, na kelingwan, karela, mitmuyang lugod, ampong katapatan. Ing lugod ning Diyos, ikit ding sablang tao ning yato, dalit ka king Ginoo, uling masaya ka, o meto yato, puryan kie kambering dalit, at kulisak nintula. Dalit kong kapuryan king Ginoo, manigtigang kong lira, tsupa nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kong mitmong tula, king Ginoo, arita mo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. Kanitang minuna, king dakal amiyaya liwang paralan, migsalitaya yung Diyos karing kekatamong pipumpunan, king kapamilatan daring propeta. Dapot kareting taulingaldo, migsalitaya kekatamo, king kapamilatan ning kayang anak. King kapamilatan lelanganin ning Diyos ing meto sikluban at ing anak ya ing tulduan ng talapag mana.
king sabla, king kapupusan ning panahon. Yaing maslag ng sala ning ligaya ning Diyos, uling galap ning kawangis, king keyang kadyosan. Yaing manantini, king meto sikluban, king kapamilatan ning mayupaya ng amano. Ngening alinis na nala, ring tao king dungis na ning karelang kasalanan. Linuklokya king dane ng wanan ning Diyos, amayupayang tutu, karing banwa. Nung makananong, inglag yung binye ning Diyos, Diyos king anak, lalagpus ya, palak king lagyu daring anghel. Makanyanyang makapaygi, palak karela. Kapilan man na sinabi ring Diyos, king kanino man karing anghel, ika ing anak ko, king aldoy ti meging igpamo ko. Ni naman sinabi, king kanino mang anghel, ako ing maging igpana, at ya maging anak ke. Antimurin, inyang malapit na niyang itubod ning Diyos, ketiking yato, ing keyang anak, apangane, sinabi na, sukat deng samban, ding sablang hanghel, na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing meto nga yaldo, banal, daratang ya kaya katamo. Meko keni, ikong sablang bansa at sambanye ing Ginoo. King aldoy ti, ing meto nga maulang sulu, sinlagya king yato. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasakin mayap abalitang agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Bayuya melalang ing yatu at yune ing amanu. Ing amanu kayagum na nening Diyos at nung nanuya ing Diyos ing amanu makanyanya naman. Iba't pa king kamumulan ing amanu kayagum na nening Diyos at king kapamilatan ing amanu lelanganing Diyos ing sablang bagi. Nanuman ing melalang alang me palyari no nemo king kapamilatana at yukaying imbye at iting bye yaing migdalang sala karing tao
sa slagyaing sala king karalumduman, at eneadaig ning karalumduman. Tinubod ning Diyos ing metong ataw, ing lagyo na Juan, dinatangyaban munye patutu tungkol king sulu, ban king kapamilataning kayang pamipatutu, maniwalala ring sabla. Aliway Juan ing sulu, dinatangya ban munye patutu tungkol king sulu. Ing amano ing tune sulu, at daratang king yatu, ban munye sala, karing sablang tao. At yun ing amano king yatu, dapot ene akilala ning yatu, agyaman ing yatu lelanganin ning Diyos, kapamilataning amano. Dinatangin king sarili ng balen, dapot si kwilde ring kayang kabalen. Makanyan man karetang tinanggap at meniwala kayo, pigkalub na ing karapatan, maging anak no ning Diyos. Maging anak no ning Diyos, king kapamilataning daya, o ning pamitaning laman, o ning dapat ning tao, ing Diyos mismo, ya ingit para, ing amano, meging tao ya, at mekiya gumya kaya katamu. Ikit ming kayang kamalan amibnong lugod at katutuan, at kamalan ang mga tulid mong bukod, kinbuktog ng anak ning Diyos. Minyayang patutuhiwan tungkol kaya nga na, ya ing amanwan ko kanitang sinabi ko kaya kayo, datang yang kaibat ko, dapat may gitsa ka na ko, uling bayo ko pa mibait, ya at tune. King ganap ng lugod, itangan mirinan tang kanwanan, pigkaluban na katamong kalam ae makanyan-kanyan. Pigkalub na ning Diyos ing batas king kapamilatan ng Moises, dapat ing lugod na't katutuan, anak akayaw gumningig pa, king panga Diyos at igtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, Merry Christmas kaya kayungan. Merry Christmas po. Masaya ko po. So masaya tamo uling Christmas, uling pagbasusyan tamo ing pangabait na ning Ginoo. Eke po sasabihan Aldo ning pangabait, ing sasabihan ko pangabait yamo. Tamo po talaga balo itang date nung kapilan niya mibait. Ing importante pagselebran tamo ing kayang pangabait. The birth of Jesus. Aliwa po itang birthday. The birth. Aliwa yung birthday kang birth. Uling dinge Katoliko, tutulig sanda, tamo kanubalo ing date na ning kayang kebaitan. Nung tayo balo, o kapilan niya, edepo buring December 25. Pero po tangking 13 Madpay, Machiavello. Ne po? So ini po ing pangbait na ning Ginoo, the birth of Jesus. Nyang misan po karin king Amerika, ating magkantang anak, kantarya sana ing Merry Christmas, binabal do po ing papakantara, Happy Holidays. Aliwaya po ing holiday kang Pasko kung pangabait. In holiday, it is just a vacation. It is a rest day. In Christmas, it is about God. It is about the birth of Jesus. It is about the love of God. Mo po bakasyon, kailangan pigunaman tayo ni the love of God. God so loved the world that He gave His only begotten Son. God is love.
nga makasulat po keng Biblia, agpangkang San Juan, namo sinabing kaluguran na kayo, pakit na yung lugod na, padama na yung lugod na, inyang binyene, ing bugtong ng anak. Ing lugod, babye, malyari kang mamye, ayalang lugod, pero istong linugod ka, malyaring kamamye. Nya, manibat po karening Burmans magsadyana at ngeni ingke katamong paninayan at tune. Nya, lawen niyo po rengalwa na no kapagal. Potang mirasim Paskong pangabayit, mapagal nala, deng aliwa eno si simba. Nya, Christmas, inburinang sabyan ng Christmas, Christ at Mass. Kristo King Misa. Whenever we celebrate the Holy Mass, it is Christmas. Amen? Nyalawen niya Christmas. Christian. Lako may Christ. Nano ya pong mitagan. I-A-N. I am nothing. Keng Christmas, lako may Christ, M-A-S, many are sick. Magulo ang sanlibutan pag wala si Kristo. Kaya kailangan po natin si Kristo. Kailangan natin para sa ating kaligtasan. Lawen niyo po, kalugod na ni nga pong Ginoo, nga na makanano ng binye ing kayang anak. Pengako ne po ing kayang anak. Christmas keng Kastila ing mas more. Ali po? Mas more. More on Christ ing Pasmas party. Pero lawen niyo po, pilan mong bulan kanyan mag-Kwaresma na, mag-Good Friday, Holy Week. Ngeni masaya, uling Mibay Day. Masaya tamo dakaling pamangan. Pero istong dinatanging Kwaresma, ang popang Holy Week, bawasan ing pamangan. Magsakripisyo. Nya kukonekta ko na po king kasakitan, kamatayan. Jesus, God, mibait siya para mate. God became man, tinipaya, that we might become like God. In Diyos, tinipaya, uli na ng lugod na kikatamo, ban kanitay itamo, maging kawang istaya in Diyos. Because we were created in the image and likeness of God. Makananoya pong tinipa nga nakine, ing meging ing Diyos, meging tawyo, ing amano, meging tawyo, at mekiya kumiya kekatamo. Inyang meging tawyo, pinili niya po'y Mama Mary, etala po kakalingwan deni po'y San Jose. At tatandanan niyo po niyang mag-census lamin talak yung Judea, kay ba't miyal doon rugoy Mama Mary, kay ba't kakatukla, dening atsuking pipaglayunan negosyantila, dakala transaksyon makwal tala. Diba? There was no room for them in the inn. Look at the irony nga kupin po. God who is so powerful, who created everything out of nothing, cannot find a room in the inn. In Diyos, ang mayupayang dili amiglalang kingega na kanang bagi, kay ba't iya ingalang tuknangan, kay ba't iya ingalang kwarto king pipaglayunan, inyapin po mibay siya king metong akweba,
mamakoy inke katamong Belen. Kenya po, ne? Bangkanita itamo kalingwan. Tingyan de. Makanyan muna naman alayang room. May bait siya king meto nga kuweba. King kuweba po karin laring miyaliwang klaseng animales. Mabulok. At neng misan ding may kasala karin lasa sa likot. May bait siya king metong amatsurang lugal. Antina mong papakit kaya katamo, may bait ko para kaya kayo, ikayong makasalanan. Itamong makasalanan, may bait ko para kaya kayo, ban kanita iligtas da kayo. Lawen niyo po, may gumpisa pa may biyena, ala ng kwarto para kayo, at potang Mateo, alayang kutkutan. Amen? Migpakumbabaya in Diyos, kakatukya. Bala mo, ngayon niya pala sinabi na, uling dakal pong taong alang tuknangan, dakal na taong pakakalulo, in Diyos ang meging kalulo. Ban kanita pamakarinenala, ding mayupaya. Seganana, lekona inketasan, kapamilatana, ning kayang kapakumbaban. Tuturwanan na katam, in Diyos ang mayupaya, migpakumbabaya. Ban kanita yung taong magpakumbabaya muna naman, bayang makapagbalik king Diyos. Jesus confronted man's pride by His own humility. In tao po, neng misan po tang miyangat sa king biyen na magmaragulyo, o kaya magmayabang, o kaya magmatasya. Pero in Diyos, migpakumbabaya, kakatuk, ere biklatanan de siguro, pero eyad mekalog, ere tinggap. Nya pingening kasalukuyan, itamo po tatanggapan tala ding pakakalulo. Jesus meging kaluluya. Nya pala sinabi na nanumaning daptan yu karing pekamalati kong diling kapatad. Kanakuyo depatan. Misan po sinabi ko kaya kayo, in kaya katamong parokya, king kaya katamong parokya, akit mo ring makwalta, pero akit mula na naman ding pakakalulo. Kailangan miyabe, ikayo pong miyangat king biye, tala kakalingwan ding kalulo. Neng misan mekad kakatuklaki kayo kalupa ng Jesus, makasadya ko sanang sumaw. Nung kanita sinopa ni Jesus sa pakakalulo, ngeni magdisguise siya karing pakakalulo. Potang babieta mo po, babieka uling sobra-sobra. Babieka uling ating kang obligasyon. Babieka at sasaw ka, uling panandaman mo yung kakaluluan. Uling balo mo nung nano lang mi biyebye ding, makanalo lang mi biyebye ding pakakalulo. The poor nga ng Jesus will always be with you. Ding kalulo, elam ako. Ding kalulo, ilang magligtas kay katamo. Nung maging magana ka, karela. Neng misan po sasawa tam, niya sinabi ko kay kayo, ing parokya tamo maging kuta ding pakakalulo. Maging kuta ring pakakalulo. Ibuklat tayo, ing pasbul na ning parokya, para ka ring kalulo. Ding kalulo, ila pong magligtas kay katamo, magpakumbabatang
Kalupa ng Yesusing Diyos, tinipayamig pa kong babaya. Nya Christmas, iya mo po mibait ka rin at enemibait King Bethlehem. Bayuya po mete, mi pako King Cruz, binyene po ing sakramento ning Santa Misa. Nga ng Yesus, ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alananga, at pasubyang king miye king taulingaldo. King taulingapunan, sinabi na po ita, o ining kanakong katawan, o ining kanakong daya, tanggapan niya, take this, all of you. And na sinabing, take this, only few. Sinabi na, all of you. Take this, all of you. And na sinabing, only few. Nya Christmas, buri ng sabyan Christ at Mass. E Kristo king misa. Ene pumibait king Bethlehem. Pero balang magmisa tamo'y Kristo titipaya. Ban kanita tanggapan tayo. E nakatamulikwan Jesus. Emmanuel, God is with us. Kaya betaya po yung Diyos e nakatamulikwan. Bayo yameko, before He ascended into heaven, nanong sinabi na, I will be with you till the end of time. I will never leave you. I will never abandon you. Nya istong Domingo, kailangan sisimba mo po. Karetang niya sisimba, sabihin niyo po simbala, uling balang magmisa tamo keni, it is Christmas. Christ at Mass. Kristo king misa. At etayaman po akakit kinganyon ng tinapi, babiena, pakanan nakatamo, ban kanitan ninumaning tanggap, ninuman po'y mag-communion, maging kawangis ni Jesus. Manatili ka rin puso tamo, enemibait king Bethlehem, keniya po mibabait ka rin puso tamo. Tinggap ketang pipaglayunan, pero itamos tong kinatukia ka rin puso tamo, tanggapan tayo, at potang tinggap tayo, yan ang palakad king bietamo. Potang tinggap tayo, Jesus, at yung king bietamo, aliwana itamo nga kakit da ring tao, ingakakit da, yapin ni Kristo. Then what is holiness? Holiness is to be like Jesus. Holiness is to be like God. We have to become like God because we were created in the image and likeness of God. Nya kasanting na po yung misa, sisimbata mo, abe-abeta mo itang mikakapatad, tatanggapan tayo Kristo, kaya niya po kakatok ngene, kaya niya manok nangan ngene ka rin puso tamo. Ban kanita po tang tanggapan tayo, magbayo yung tao. Hanggang yan tanggapan in Diyos, iya po magbayo yung tao. O itang Pasko, o ita in Christmas. Christmas, it is about Jesus. It is about God. It is about the love of God for us all, that God became man, that we might become like God. We must become like Jesus. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya po, King Joseph ang mayupayang tuto, linalang King Banwat Tiyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginutamo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka ring mabie, ampong menga mate, sasalpantaya ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King pangapatawad na ring kasalanan, King pangasublirang miyeding mete, at King Bie Alananga. Amen.
Ing Diyos kaya betaya kang Jesus, kambening maragulatula at kapanaligan, manalangin tamo kang Jesus agino tamo, at nga tamo pong sumabi, kino manatili kang kaya bemi. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para ka ring magmasusing mong tula king Pasko, pasalamat ta king Ginoo. Para ka ring emanakit tula, karing karelang pibale-bale, ke kaba ning Pasko. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para ka ring anak, ama tulangin, pasalamat ta king Ginoo. Para ka ring anak, ama naya king karelang dake, king kamulub at saya. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para king sablang pamagmalasakit, magdalang kapayapan king yato, pasalamat ta king Ginoo. Para karing bansang anggang ngeni, milalaban, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para king kasalpantayanan, amiyabye ke katamo, pasalamat ta king Ginoo. Para king mas matinding kasalpantayanan, amitulak ke katamong mumie lalong maraguladake ning bietamo kang Jesus. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para karing kayanakan, amakibalo kang Jesus. At ating kapanaligan, pasalamat ta king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Para karing mga linlangan at makibalo king karelang pupuntalan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Ngeni adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabemi. Ginong Jesus, manananasanang ing mayap a balita, ametong ka ke kami, magdalang kapanaligan at tula karing dakal at tayranong lugod keka, akapadadmi at ginumi manggaman king alananga. Amen. Maya pamalita, iba
Manalangin tamo, kapatad, maiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kaya lagyo, king kakatam ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, mayupaing tuto, peki kasundo na kami keka, niting magligtas ng obrang Kristo, manano na sanang ingayin mi kingaldo iti, ibayo na karing puso mi ing pamakikasundong ita, at makaibiyekeng ganap akapurian keka, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabiya kekayo, At keka antimurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ikpa Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilataning Jesukristong ginumi. Kingaldo iti sinlagya ing metong abayong suluking yato. Ing Diyos mekisan metong yaking tao, at ing tao naman akasan metong ne ing Diyos. Ingalanang gamong amano, pisana na ingke kaming kainan, at inalila ng biye, ingke kaming kamatayan. Tutuyang pagmulalan iting pamisan metong ning Diyos at ning tao, babalik ng Kristo king tao, ing kalam ning biye alang kapapusan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daradit ming kang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiya kapurian keka at ngamingan pupuri. Tunay kapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ang misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansan ang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto iyatu, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono ating mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening buwan a Birhen Maria Induring Diyos, kambenang San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupaing tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abi-abi, mika kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning kakatamong Ginoo.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiat mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimore. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayongan. Oning ginutang Jesucristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka. Tapos yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang Tokyan Lareng CGC o ASRETS, nung nuka rin tao mo maglinya. By the hand ya pa rin po at ala nang sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, inganak amibait ngeni yung talapagligtas ning yatu. Gewa na kaming kekanganak, salubungan na kesa na king kekang kayarian, anong nuya mabibi at magari kambemo, manggaman king alananggang. Amen. Luklo kayo po sa guli. Atin tamo pong second collection para king Pisamban Maragul Restoration and Maintenance Program ning kakatamo pong Pisamban Maragul. Next year po, siguro by the second week of January, pag-umpisan na po kenin carbon fiber. So yung kakatamong altar, sumulong ya, kay ba't mitakpan niya po ining sanctuary, ining keni. Gawan da niya po ining tulid mi keni. Kay ba't baka keng Lenten season keni po, kay ba't tukiya po ita. Nyapin po, maragul po yung kakatamong kailangan na pondo, nyapin magapil kami po kaya kayo para sumaw. Ita pong agyuyo, tamburi yung ibiye. Dakal po salamat. Monday to Saturday, regular masses po, 6:30 a.m. Ang po paitang Wednesday, 5:30 p.m. December 30, 2022, 6:30 Mass, Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph. So, December 30. New Year's Eve Mass, Solemnity of Mary, the Holy Mother of God, December 31, 2022, Saturday, 7 p.m. Holy Hour, at 8 p.m. Yapin po yung Santa Misa. New Year's Day Mass schedule po, January 1, 2023, Sunday, 7 a.m., 8:30 a.m., 10 a.m., 2 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., ang po pa pong 6:30 p.m. Karen pong chapels, keng January 1, 7 a.m., San Nicolas, 7 a.m. San Vicente, ang pong 9 a.m. San Pablo. At pabalumi po kayo, makasarala ring opisina keng parokya, administrative and po pang pastoral ministerial offices, makasarala keng December 30, Friday, ang po pang 31 Saturday, ang po pa pong January 2. At kaibat makabuklat la po ring opisina January 1, New Year's Day at 8 a.m. hanggang pong 12 noon. So, timorin po yung kakatamong fundraising sale at the patio. Pota pong ating kayong salwang kenwal, atin niya pong dake ing Pisamban Maragul. So, pota pong muli kayo, patadas na nyo rin kaya kayong katubali, ela pa po sinimba, may nganong suman, bibingka, o insabihan nyo karela, Mary bibingka, Mary suman, uling ela sinimba. Sabi mo mong Merry Christmas nung sinimba ko. Christmas, Christ, at Mass. Ulitan ko po, every Sunday, kailangan miyabi-yabi tamo anting balayana ng Diyos. Dengaliwa nga ko po kaya kayo niyang simbambengi at intamang seasonal Catholics. Itong simbambengi simbala, kay ba't bayong banwa, kay ba't mawalala, kay ba't Quaresma, kay ba't maleldo keng maleldo atino na naman. E pumakanyan ing biye ning metong atune Kristiyano. Kailangan every Sunday sisimba o ning birthday o ning ating death anniversary. So yan po yung biyeta mo. Ing Santa Misa in sentro ning kakatamang biye
uling in Santa Misa, yapin Kristo mismo, Christmas, Christ at Mass. Ene mibait king Bethlehem, keni nepu mibabait. Nya paluban tayo, in kekatang Ginoo. Amen. Talakad mo po, in Ginoo manatili ke kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din ke kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ne, umeta na king kapayapan at Merry Christmas po ke kayungan. Salamat, King Diyos. Merry Christmas!